Wozani-ke bangani bami senze nanti ishiya ama-eyebrows, right? Okay, yimi lo ngiyadrawa-ke manje-ke ukuthi kuphume le shape engiyifunayo guys. Yayibona i-shape yami ukuthi injani lapha ekugcineni. Nkosi yami, uma ungafundanga namhlanje angazi ukuthi uzofunda nini mntasekhaya, but nje okay, into engiyenzayo lana ngenze ama-colours angafani eshiyeni lami, ngenze u-black, ngizobuya ngenze ngo-brown ngala. So njengamanje ngiyagcwalisa-ke phakathi ishiya lami ukuthi likhiphe lento engiyifunayo, right? Likhiphe lento engiyifunayo. Okay, asiqhubekeni-ke sigcwalise sibuye futhi size kuleli elinye-ke eli-brown, leli engilithanda, my favorite yami-ke le u-brown color, not u-black, right? Siyabuka-ke sonke-ke ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi umuntu agcine abe muhle ngamashiya nje wakhe. Yayibona indaba, siyabrasha manje sesizobuya ngani nge-concealer. Masibuya nge-concealer-ke uzobona into ezokwenzakala lindaweni njengamanje ngisagcwalisa la ngibona khona ukuthi kuyasala khona. Sesibuya nge-concealer yami-ke la light lapha egcineni kweshiya lami ukuthi phela aliphophe nice phela ishiya lami, Nkosi yami, aliphophe nice. Nangala ngiyayifaka i-concealer, ongikwenze ngala ngiyakwenza nangala nje, into enjalo, akukho okuhlukile, even though amashiya vele awasiwona ama-twins, ama-cousins, right? Ngeke aze aphume exactly as it is. Elinye lizoyiphumela libhekelele, elinye lizophuma libhekelele, but ngilimasterile guys. Ubona akho mehluko lana, yazi mina ngiwuboni nje shame, angiwuboni. Njengamanje ngibuya nge-foundation ukuthi-ke into yami icace. Mara-ke i-foundation yami la ibukeka ngathi i-light, mara abingekho light. Into le i-light eyenza ngathi iba light kakhulu. So yeah, asiqhubekeni-ke, niyalibona-ke njengamanje liyaqala liyavela. U-black uyabonakala ukuthi mina ngu-black mina, and then u-brown futhi nawe uyabonakala ukuthi ngu-brown. Ngiyablenda-ke manje, kuyablendiwa la. Thola ubheke girl, sekuyaqeda ugirl. Awu, nakhiya, yalibona right, yalibona elibhedayo. Bye.